Good morning. Good day. Good day. Good day. So, today we'll be reacting to Viction, the debut track, the debut music video from Viction. Viction Thunder Entertainment. from Plan A Entertainment's new group consists of 7 members. Okay. I'm fine. A group is a Apings Hubei. So from Apings company. Okay, so Kaja. 시작. Uy, gapo. Uy, gapo. Eh, gwapo siya. Oh my God, kinsan eh. Eh, katulad na sa Cinderella. Mga gwapo lagi mga bago. Rookie, mga gwapo. Eh, gwapo ko siya. 손잡으려 해도 넌 내 미로리봐 이쁘면 다냐 그랬다겠지 아무나 나 진짜 삐졌으니까 삐졌냐고 묻지마 Oh my god 성탄다 제발 누가 좀 불러줘서 광광 미안해 주제 너무 말이 많아 근데 역시 난 아무렇지 않지 않아 아니야 나 괜찮아 참고 Kahit Pilipino. Oh, gwapo siya. Kini-cute. Pero si Park Bugam. Hala, mura na ganun siya. Siya si Park Bugam. Uy. Ay, gwapo na siya. Oh my God. Stalker. Stalker na to ni. Stalk na to ni sobrang niya. Siya si Mark. Tagat 7. Gapo lagi sila ay. Mga cute. Uy, i-stalk na ako siya. Ah, mandira. Kana siya. Siya si Dean. Where's si Dean? Ay, gwapo siya! God! Ato ng stock kailangan labi ng mga members. Mama siya si Park Bugam ay. Sa kung pala siya si Park Bugam. Sige siya. Basta lang tingog. Ha? Basta tingog. 그냥 그렇다고 Cute Troy. Hey, gwapo siya. Patay mo ngayon na gwapo. Gwapo ngayon siya. Siya si, ano. Siya si Dean. Diba? We will going to talk about that. Yup. Starting from today. Bye-bye! I got my graduation clearance. She will be graduating tomorrow. Bye!